الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wiromo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu malam Kamis 18 September 2024 Masehi atau bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Amrin Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Ustadz Abdul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Ade Syarifuddin Yaqub MHI dengan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qamaha Allah wa adamaha ma damat as-samawati wal ardh. Sawwu sufufakum fa inna taswiyata as-sufuf min tamam as-salah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى
أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا
السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا
إله إلا الله نعبد لا إله إلا الله لا إله إلا الله نقصد لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah kita dapat berjamaah kembali di masjid yang mulia ini dan kita lanjutkan kaji kita fikih dalam bahasan salat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab di hadhihi niyah wala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, kita berada di bulan Rabiul Awal ya. Bulan kelahiran seorang manusia yang paling agung, paling mulia akhlaknya dan menjadi contoh tauladan. Karena Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang baik. Kenapa Allah mengutus manusia yang paling sempurna, contoh tauladan yang baik, supaya umatnya ini mencontoh dan melakukan yang terbaik. Karena Allah memang menuntut yang terbaik dari amal anak Adam ini. Buktinya dalam surah Al-Muluk ayat 2 itu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan ada kematian dan ada kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian, kita ini ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Makanya di samping mencintai Rasulullah SAW itu supaya kelak bergabung dengan Rasulullah di surga ya. Ini syaratnya mencintai Rasul. Karena ketika sholat Jumat ada seorang badui ini orang kampung ya. Itu masuk masjid sambil berdiri, Rasul sedang berkhutbah. Muhammad, mata sa'ah. Wahai Muhammad, kapan tibanya hari kiamat? Rasul diam, belum menjawab. Sahabat-sahabat lain memberi isyarat supaya jangan ngomong karena Rasul sedang berkhutbah. Diulanginya lagi, Muhammad, mata sa'ah, bila tibanya hari kiamat? Kata Rasul, apa yang sudah engkau siapkan untuk menyongsong hari kiamat? Dijawabnya oleh orang Badui itu, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka dijawab oleh Rasul, engkau bersama orang yang kau cintai. Almar'u ma'aman ahabah. Seseorang itu bersama dengan yang dicintainya. Kalau kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu jangan cuma ngomong aja, dibuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda cinta itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul dengan segera. Nah, ini yang paling baik umat Nabi Muhammad ini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ada perintah Rasul,
apapun ditinggalkannya. Contoh misalnya Hambola Ibni Abi Amir itu izin menikah kepada Rasul, mau menikahi Jamilah binti Abdullah bin Salul. Baru 1 hari menikah, lalu ada perintah Allah untuk perang Uhud. Kata Rasul, ini musuh sudah mendekat. Wahai Bilal, panggil untuk jihad. Lalu Bilal berkeliling, kan belum ada mikrofon, belum ada radio, belum ada HP. Jihad, jihad, jihad. Baru malam pertama Hambola ini ditinggalkannya istrinya, turut perang Uhud. Pesan dengan istrinya, wahai istriku, kalau aku gugur di medan perang, insya Allah kita akan bertemu di surga. Lalu ditinggalkannya istrinya, padahal baru malam pertama bulan madu. Ya, perang gugur 70 orang, di antaranya Hambola ini. Lalu setelah dikumpulkan jenazah itu, istri Hambola ini datang kepada Rasul. Ya Rasul, Hambola ini dalam keadaan junub, belum sempat mandi. Itu saking mengikuti perintah Rasul, ada teriak jihad, ditinggalkannya istrinya. Itu sahabat Rasul. Kalau kita barangkali belum mau meninggalkan istri, ya, malam pertama pula. Nah, apa jawab Rasul? Badan Hambola ini masih basah oleh air, dimandikan oleh malaikat. Subhanallah. Nah, ini dalam konteks sholat, ya, tanda kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segera begitu azan siap, ya. Karena ketika Allah memerintahkan sholat 5 waktu ini Allah berfirman, "Iftaradat ala ummatika khamsu salawat wa hatu indi ahda man hafaza alaihinna li waqtihinna adkhaltuhul jannah wa man lam yhafiz alaihinna fala ahda lahu indi." Aku pardukan pada umatmu wahai Muhammad 5 salat. Aku berjanji pada diriku, kata Allah SWT, man hafaza alaihinna li waqtihinna adkhaltuhul jannah. Siapa yang mengerjakan sholat ini pada waktunya, aku masukkan dia ke dalam surga. Wa malam yahfiz alaihinna fala ahdalahu indi. Siapa yang tidak mengerjakan sholat ini pada waktunya, tak ada ikatan janji antara aku dengannya. Nah, malamnya Mi'raj, besoknya zuhur, Jibril sudah datang menuntun Rasulullah SAW sholat zuhur sir 4 rakaat di samping Ka'bah. Ketika itu kiblat belum Ka'bah, masih Baitul Maqdis, ya. Waktunya matahari tergelincir, bayang-bayangnya seperti tali sendal melengkung. Tepat waktu. Jadi waktu itu kemudian naik lagi, turun waktu asar, bayang-bayang sudah sama dengan bendanya, lebih sedikit. Itulah waktu zuhur, tergelincir sampai bayang-bayang benda sama dengan bendanya, lebih sedikit. Itulah waktu zuhur. Nah, yang afdal, karena kita dituntut Allah yang terbaik, ya, ahsanu amala, sholat di awal waktu. Begitu masuk waktu azan, sudah azan qobliyah, sudah qobliyah berjamaah, dan yang afdal itu berjamaah. Ya, kita kan dituntut yang afdal, yang ahsanu amala. Jadi awal waktu berjamaah, berjamaah ini yang afdal juga di shaf pertama. Nah, ambillah yang afdal. Cuman di shaf pertama ini diatur, kalau yang tidak tahan sampai mengikuti doa sudah wirid, jangan di shaf pertama, jangan merusak pemandangan. Kalau yang musafir ingin menjamak takdim dengan sholat isya, jangan di shaf pertama,
Ya. Karena di sholat pertama ini duduk manis, zikir sampai selesai. Itu yang afdol. Kita cari yang afdolnya. Karena tadi itu. Nah, yang afdol sholat berjamaah ini 27 derajat ya. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi sab'ina wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdal dari sholat sendiri 27 derajat. Kenapa begitu? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa inna sarrakum an tuqbala salatukum falya'umma ulama'ukum fa innahum wabdukum fima bainakum wa baina rabbakum. Artinya, jika kalian ingin sholat kalian diterima, maka mintalah para ulama kalian menjadi imam, karena mereka itu adalah bisa menjadi perantara antara kalian dan Tuhan kalian. Jadi berwasilah. Yang dipilih menjadi imam ini yang warok, yang membelakangi yang haram maupun yang subhat, yang alim. Karena itu dia dekat dengan Allah. Kita berwasilah. Jadi dengan berjamaah imamnya imam yang warok, ulama, maka sholat kita insya Allah diterima Allah, karena imam kita itu menjadi perantara antara kita dengan Allah. Nah, lalu di Masjid Agung ini kan disiapkan sistem ibadah yang afdol. Sudah salam ke kanan, salam ke kiri, diatur itu. Istighfar 3 kali. Apa gunanya itu? Segala kekurangan-kekurangan dalam sholat yang kita lakukan tadi, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Ya. Kemudian sudah itu, la ilaha illallah lahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Itu pin, jangan kurang. Sebab apa kata Rasul? Kalau itu dilakukan 10 kali dibaca, Allah ampuni dosamu 10, Allah catat kebaikanmu 10, Allah tingkatkan derajatmu 10, Allah mengutus malaikat menjagamu supaya tidak terpengaruh oleh setan yang jahat dari maghrib sampai subuh. Nah, itu pin. Jadi jaga malaikat kita nih sampai subuh nanti. Ya, yang ikut. Udah itu Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma ajirna minan nar salimin. Kalau itu engkau ucapkan, mati engkau sesudah itu bebas dari azab neraka. Rugi tak kalau tidak dibaca itu? Rugi. Itunya makanya diatur. Duduk manis dulu. La ilaha illallah 10 kali itu belum merubah cara duduk. Masih duduk tahiyat akhir tadi. Tawaruk. Nah, lalu sudah itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam, minta masuk surga dengan selamat. Kalau 3 kali Anda ucapkan mohon masuk surga, kata Rasul, surga itu yang berdoa kepada Allah, ya Allah masukkanlah orang ini ke dalam surga ini. Mau masuk surga? Ucapkan itu. Baru merubah tempat cara duduk. Kalau imam miring ke kanan 45 derajat, itu cara Rasul itu. Sehingga para sahabat berebut mau di sebelah kanan, melihat pipi kanan Rasul, rindu dengan Rasul itu. Tanda cinta. Dengan cinta kepada Rasul nanti akan bersama Rasul di surga gitu ya. Dan kata Rasul menyatakan, siapa yang pernah bersentuhan dengan jasadku, dia akan bebas dari azab neraka.
Makanya berebut. Para sahabat itu mau bersalaman dengan Rasulullah SAW. Di Mina ketika haji sudah subuh, berebut para sahabat bersalaman dengan Rasul. Dan dibilang bahwa tangan Rasul itu dingin serta wangi. Nah jadi ada salaman sesudah sholat itu. Ini ada yang membid'ahkan. Ya. Jadi hati-hati, ngomong asal ngomong saja. Ada petunjuk Rasul. Bahkan kata Rasulullah SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim ketika mereka berjumpa lalu berjabat tangan kecuali Allah menghapuskan dosa di antara mereka berdua sebelum mereka berpisah. Kita kan baru bertemu, salaman, tidak bid'ah. Bahkan ketika dua orang bersalaman, Allah membagikan 70 ampunan, 69 ampunan buat orang yang bagus salamannya. Nah, jadi berebut bagus. Siapa yang bagus salaman itu? Ketika salaman memandang wajah teman salamannya itu dengan simpatik. Oh, ya. Kalau orang Medan kalau bertemu, oh masih hidup kau ya? Ah, itu tanda rindu itu. Masih hidup kau ya? Gitu. Nah, kalau orang Arab, cipika cipiki. Nah, gitu. Kita ini kalau balik umroh ya, balik haji baru cipika cipiki. Gitu. Jadi begitu. Nah, lalu sesudah itu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kata Rasulullah SAW, Al-Fatihah liman quri'ah. Membaca surat Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca mau minta apa. Gitu ya. Nah, minta petunjuk, minta selamat, diberi Allah petunjuk dan selamat. Air ini dibaca Fatihah 3 kali, diniatkan untuk obat, jadi obat. Buktinya di masa Rasul kan, ada Rasul berkemah, sahabat-sahabat Rasul di dekat sebuah perkampungan. Kepala suku kampung itu digigit binatang berbisa, bengkak, teraung-raung kesakitan. Datanglah seorang wanita minta obati. Oleh sahabat, air putih ini segelas dibacakan Al-Fatihah 3 kali. Minumkan ini, sembuh. Lalu wanita itu membawakan 30 ekor kambing sebagai hadiah. Kata yang membaca itu, nanti dulu kita jangan apa-apakan kambing ini. Kita tanya pada Rasul dulu, boleh tak nerima hadiah dari Jampi air ini? Apa yang kau baca kata Rasul? Al-Fatihah 3 kali. Betul kata Rasul. Al-Fatihah itu liman quri'ah, tergantung niat yang membaca minta apa. Sembuh. Ya. Nah, dalam konteks sholat kita tentu minta ihdinas siratal mustaqim. Sudah Al-Fatihah, baca ayat kursi. Siapa yang setiap sesudah sholat fardu membaca ayat kursi, kata Rasulullah SAW, Allah akan melindunginya sampai waktu sholat berikutnya. Nih, sampai Isya. Isya nanti sampai subuh. Itu gunanya tuh. Lalu kalau ditambah dengan surah Al-Ikhlas, apalagi 3 kali itu khatam Al-Quran itu ya, maka setelah ayat kursi ditambah dengan surah Al-Ikhlas, tidak ada lagi yang menghalangi kalian masuk surga kecuali mati. Oh, kita sudah berhak masuk surga. Setelah itu lalu engkau baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Allah hapuskan dosamu walaupun sebanyak buih di lautan, bersih. Tambah lagi la ilaha illallah tadi, la ilaha illallah kata Rasulullah SAW menghapuskan 4000 dosa. Sahabat bertanya, kalau dosa kita tidak sampai 4000 ya Rasul, dosa keluargamu
Kalau dosa keluarga kita juga tidak sampai 4.000. Dosa tetanggamu. Setelah itu berdoa dipimpin oleh imam, kita mengaminkan, kita berwasilah. Ya. Nah, jadi berwasilah ini boleh dengan amal ibadah kita sendiri. Tapi kalau amal ibadah kita sendiri rasanya masih aut-autan, berwasilah kepada orang yang soleh. Yang paling soleh di dunia ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah itu siapa? Al ulama warasatul anbiya. Siapa yang bersalaman dengan ulama sama dengan bersalaman denganku, kata Rasul. Siapa yang duduk bersama ulama itu sama dengan duduk bersama aku. Gitu ya. Nah, jadi itu tadi kita mencari yang terbaik, sholat berjamaah di shaf pertama, dan jangan lari dulu sebelum selesai berdoa. Barulah sesudah itu sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Bacaannya qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Maka Allah bersihkan dosa-dosanya sebagaimana ular keluar dari kelumpusan kulitnya. Jadi ba'diyah dulu. Nah, ini jadi kita berupaya yang terbaik. Di samping yang terbaik, yang benar. Kullu ya'malu ala sakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan wahai Muhammad, setiap seseorang itu beramal menurut caranya masing-masing, dan Tuhanmu tahu siapa yang paling benar jalannya dalam beramal. Jadi yang benar ya, untuk memperoleh kebenaran dengan ilmu, untuk memperoleh ilmu dengan belajar dengan yang ahli. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, itu Allah bilang itu. Tanyakan pada yang ahli kalau kalian tidak tahu. Nah, makanya dalam fikih ini yang ahli sudah disiapkan Allah. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu tempat merujuk kita. Makanya kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu Wahbah Zuhaili memuat 4 mazhab ini. Ya. Lalu kita memilih kelompok yang terbaik. Mana kelompok yang terbaik menurut Rasulullah SAW? Kan Rasul menyatakan inna bani Israel tafarraqat sintaini wa sab'ina millah wa tafarraqat ummati ala salasi wa sab'ina millah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Bani Israel itu sudah terpecah menjadi 72 golongan, dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka, kecuali satu saja yang tidak di neraka. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa yang tidak di neraka itu ya Rasul? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang mengikuti apa-apa yang telah aku lakukan dan mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabatku. Itulah menurut saya Abdul Qadir Al-Jailani Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngelompoklah di kelompok ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena banyak kelompok-kelompok ini ya. Ada Syiah itu ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ja'fariyah, ada Syiah Ismailiyah, ada Khawarij, ada Wahabi, ya banyak, 73 golongan. Nah, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh
oleh Rasul dan yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabatku. Yang telah dilakukan Rasul ini itu dalam bentuk sunnah, hadis. Ya. Hadis ini ada hadis fi'li, ada hadis qauli, ada hadis takriri. Hadis fi'li itu artinya sahabat menceritakan perbuatan Rasul. Karena contohnya Rasulullah SAW, aku sholat bersama Rasulullah SAW 2 rakaat dalam perjalanan, artinya dikosor, ya, itu perbuatan Rasul. Dan lagi setiap memulai sholat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya bertentangan dengan kedua bahunya sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Itu hadis fi'li. Ada hadis qauli, Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasul? Contohnya, man shalla alaihi salah satu sufufin faqad aujaba. Siapa yang mati disolatkan oleh orang 3 shaf wajib masuk surga. Itu hadis qauli. Ada takriri. Takriri itu tadi itu. Nah, sahabat baca Al-Fatihah 3 kali dalam air putih untuk jadi obat, disetujui Rasul. Jadi boleh dituruti. Lalu sudah dijustifikasi oleh Rasulullah SAW. Gitu ya. Ada lagi, Rasul sudah di masjid, datang seorang sahabat laki-laki, sholat di samping Rasul, sholat sunat. Sudah Allahu Akbar, dibacanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Aku kagum dengan orang ini, kata Rasul. Baru sampai wa asila saja pintu langit terbuka dan ada 12 malaikat berlomba membawa doa itu kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijadikan oleh Imam Syafi'i doa kita itu Allahu Akbar kabira itu sampai wa asila ditambah dengan inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Itu. Nah, yang dilakukan oleh sahabat-sahabat itu Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah melihat di masjid salat malam Ramadan itu terpisah-pisah. Di sudut sana, sudut sini. Nah, makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, alangkah indahnya salat di malam Ramadan ini dipimpin oleh seorang qori. Ditetapkanlah pada malam itu Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Lalu terus menerus jumlah rakaatnya 20 rakaat tambah 3 witir. Kami sholatnya, maka ucap Umar bin Khattab, nikmatul bid'ah hazihi. Bid'ah yang nikmat itu ini sudah disebut bid'ah. Apa arti bid'ah itu? Kullu fi'lin lam yuhad fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perbuatan yang tidak dikenal di masa Rasul bid'ah. Emang Rasul di masa Rasul tidak mengajak, tidak melarang. Rasul keluar di malam Ramadan, jamaah sahabat nimbrung dari belakang, tidak diajak, tidak dilarang. Malam berikutnya tambah rame, tidak diajak, tidak dilarang. Malam berikutnya Rasul tidak datang. Subuh baru Rasul keluar masjid. Saya tahu kalian menunggu saya tadi malam untuk sholat malam Ramadan. Aku sengaja tidak keluar, khawatir kalau sholat di malam Ramadan ini dipardukan atas kalian. Nah, Umar bin Khattab ketika khalifah mengatur sholat berjamaah tarawih itu di masjid. Itu yang dilakukan oleh sahabat. Jadi kalau mau masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpedoman kepada apa yang dilakukan Rasul dan apa-apa yang dilakukan oleh sahabat. Jadi mumpung masih ada nyawa, kalau sampai juga Ramadan yang akan datang, ikutilah sholat 20 rakaat plus 3 witir, itu yang terbaik. Ya, kan terbaik. Sampai di sini dulu ya. Nah, kita nih kalau makan duku milih yang terbaik, berebut yang besar-besar. Ya. Nah, ibadah ini rebutlah yang terbaik ya. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina arhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil lana abwaabika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu malam Kamis 18 September 2024 Masehi atau bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Mari bersama melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Amrin Nurman SAG dan salat akan diimami oleh Ustadz Abdul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan zikir ratib saman bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها من دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن
في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة نار السلام. تباركنا ربنا وتعاليت